abantu bari biyemeje kwataka President Putin bose bahise basubira inyuma, cyangwa se bamwe bavumbuye yuko ibingibi bisa nko kwiyahura, bahagarara batamaze kuzenguruka ingoro ye cyangwa se State House, inzu uyu mugabo abantu benshi bamaze kubona nk'umunyagitugu akunda kuba yibereyemo. Yari yamaze gushya ubwoba yumva yuko byanga byakunda hari abandi bamwishe inyuma cyangwa se babyishe inyuma, baba bari gufasha Prigozhin ndetse n'abarwanyi be ba Wagner kugira ngo bakomeze bagende i Moscow. Ibingibi icyamuzamuriye amarangamutima yo kumva yuko ibintu bikomeye nuko uyu mugabo yari yavuze yuko abarwanyi bagera ku 25,000, abagabo biganjemo abasore b'intarumikwa ndetse n'abagabo bigaragara yuko bakuze ariko bazi neza iby'urugamba, bose bari buzuye ku mihanda, abandi buzuye mu bifaru, abagendaga ku manwa ijoro rikabakiraho bakigenda bivuga yuko gahunda ari gukomeza kugenda bakagera Moscow rwagati neza. Hari bimwe mu bice bitandukanye by'Uburusiya byari byamaze gufatwa ariko birangira rwose batabashije kwinjira rwagati Moscow. Prigozhin ubwe niwe wahise afata umwanzuro wo guhagarika aba barwanyi be. Ibintu byase biteza intugunda ndetse n'ubwoba bwinshi cyane, bati byanga bikunda uyu mugabo yabagiye guhita yishwa na Perezida Vladimir Putin, ntabwo azamubabarira n'akana gato. Abantu kandi bari kuvuga yuko ibingibi uyu mugabo yakoze ngo birasa nkaho yarose akora ikintu ubundi akaza kwisanga ikintu cyatangiye kandi nta kintu gito cyo kugikoraho afite, ngo kuba yabwiye abarwanyi be yuko bagomba kugenda bagasanga Vladimir Putin mu Burusiya rwagati mu mujyi, ngo cyari nk'igikorwa utekereza yuko ari ikintu gishobora kugira ikintu gihindura n'akana gato, ariko ngo mu masegonda make yakurikiyeho aza kubona yuko ibintu bigoranye cyane. Ese ibingibi byaba bigenze bite? Hari ibintu so yaba yasezeranijwe nk'uko abantu bakekaga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amafaranga zimwemereye yo kwinjira hariya Moscow ngo ahangane amaso ku maso na Perezida Vladimir Putin. None se koko yaba yaje kuvumbura ibanga rikomeye ry'uko Putin yavugaga yuko agiye kumwimuraho cyangwa kumukorera ikintu atatekerezaga yuko yamukorera? Uyu musaza birashoboka yuko ngo yaba ubwoba abamaze kubivumbura. Dushobora kuri buze kumva amakuru mabi ndetse mabi cyane mu minota iri imbere. Ubu abarwanyi bose batangiye gutitimira no kugira ubwoba bavuga ati none mu gihe urwiro cyangwa se umuntu wari uturi imbere atubwiye yuko urugamba rutashoboka tukaba duhagaze, ntituribuze kwitwa abagambanyi tugatangira gukorerwa no kugirekwaho ibyaha mu kanya mukumva twakatewe urwo gupfa. Ibintu birakomeye cyane ku barwanyi ba Wagner. Aba bagabo bagendaga bizengurukira hirya no hino bakora ibiraka byo kwica abantu ubundi bakishyurwa amafaranga. Hafi y'u Rwanda neza murabizi ko hari abandi bahari ndetse bakunda no kugira uruhare mu kwita ku ndege z'intambara z'igisirikare cya Kongo. Indege iherutse kurasirwa mu Rwanda yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yashimijwe yitabwaho kandi n'aba basirikare bavuye mu itsinda rya Wagner. Aka kanya ngo indege nyinshi ziri mu kirere cy'ishyamba rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inyinshi ku busanga zinagenzurwa kandi zikoreshwa n'aba basirikare bavuye muri iri tsinda. Abasirikari barwana nk'abanyabiraka. Icyakora n'abasirikare umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atatinye kuvuga yuko ari abantu rwose ubona badafite gahunda, ndetse anaza kuburira Kongo no kuyigira inama yuko niba batangiye kwizera abantu yuko aribo bashobora kurinda ubusugire bw'igihugu cya Kongo, ibi bintu bashobora kuzabihombiramo ndetse bakicuza cyane. Ababonye ibi bintu bakoze bahise bavuga yuko ari urugero rwiza rw'uko abasirikari rwose basa nkaho barwana badafite icyo barwanira, haba niba bakora hanze y'igihugu cyabo ndetse n'imbere mu gihugu. Babigenderaho kuko bari barohejwe muri Ukraine gukubita umwanzi, bakanabigerageza bakagenda bigarurira ibice bitandukanye, ariko aka kanya nta kintu na gito kibahinduye bagafata umwanzuro yuko bagiye kubireka bakigumura bagasanga boss wabo. Bati ibingibi ni bigaragaza yuko aba barwanyi benshi bameze nk'abafite ibibazo byo mu mutwe, kuko bamwe nabasezerewe mu gisirikare kubera imyitwarire mibi, abagaragazaga yuko ubuzima bwabo butameze neza, ariko nyuma ngo baza kugenda bahamagarwa bahabwa impuzankano ndetse n'imbunda, bavuga yuko bagomba gukora urugamba mu gihe babona yuko bikwiriye. Abandi bati nyine niba abantu bameze nk'abadafite icyo barwanira baba bagomba guhirwa imirongo y'urugamba neza neza mu maboko y'umwanzi, bakarwana imbona nkubone, ubwo abapfuye bagapfa bakigendera ngo kubera n'ubundi baba bameze nkaho nta kintu bifite bahomba. Mwaramutse ariko cyangwa nimwiriwe mudukurikiye muri hehe aho muri hose, reka nizere yuko mwamaze gukora subscribe kuri Kigali Line. Ikaze. Reka duheri ahangaha. Umurwanyi wari wapfukamye agasisira akiyemeza gukuraho abayobozi bakuru b'ingabo z'Uburusiya bamwita Yevgeny Prigozhin yasabye abarwanyi akuriye ba Wagner gusubira inyuma mu maguru mashya ndetse n'imbunda zabo bakazubika. Abarwanyi ba Wagner bari bamaze kugera mu birometero bisaga 200 byonyine hafi y'umujyi wa Moscow, basisiye biyemeje kandi gukomeza kugenda barasa mu buryo bwari bwo bwose, byanaba ngombwa bagakoresha ibyuma n'amaboko kugira ngo bagere ku cyo bari biyemeje. Byabaye nko kuruhuka imitima mu Burusiya ubwo bumvaga inkuru yuko abarwanyi ba Wagner basabwe guhagarika urugendo rugana i Moscow.
abantu benshi bari batangiye guhahamuka. Yevgeny Prigozhin akuriye Wagner yavuze yuko bashakaga gusenya umutwe w'ingabo ze, ariko yuko urugendo bakoze ku 23 Kamena rugamije ubutabera cyangwa se rwari rugamije nko kugaragaza yuko ibyo bashatse gukorerwa ari ubugizi bwa nabi rwose, nta yindi nabi bari bafitiye abaturage b'igihugu cy'Uburusiya. Yavuze yuko mu masaha 28 yonyine bari ku kilometero kigera kuri 200 hafi y'umurwa mukuru Moscow. Yavuze yuko muri urwo rugendo nta murwanyi n'umwe wahasize ubuzima, yewe ngo nta n'uwakomeretse kuva ku itsinda rya Wagner. Ibintu ngo bihamye yuko abasirikari bazi neza cyane byo kurwana cyangwa se bazi ibirugamba. Yevgeny Prigozhin yavuze yuko bashoboraga kumeneka amaraso, ariko kikaba ari igihe cyo kumva inshingano, bityo yuko biyemeje gusubira inyuma bakajya mu bigo byabo aho bari mu kazi nk'uko byari byateguwe, cyangwa se nta yindi gahunda yo gukomeza kurasana n'abasirikari bwite b'Abarusiya. Ubutumwa bwa Prigozhin bwarebwe na miliyoni z'abantu mu gihe gito cyane yari amaze gusohora ubu butumwa. Abari bamaze gushya ubwoba biteguye yuko byanga byakunda nta kundi rugiye kwambikana. Abasirikari ba Putin bakumvikana bari guhangana n'abasirikari ba Prigozhin, ubundi ibintu bikaba bibi cyane, ndetse n'abari bari gutekereza yuko uyu musaza yaba yifuza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin. Habayeho ibiganiro hagati ya Yevgeny Prigozhin ndetse na Putin, niko abantu benshi bari kwibaza, ariko se byashoboka? Putin wari wavuze yuko agiye gukora ibishoboka byose ngo akereka uyu musaza aho yigiye, yaba yemeye kwicara ku meza y'ibiganiro akamusaba yuko abahungu be bikoko batahinguka i Moscow. BBC yatangaje yuko perezida wa Belarus bamwita Alexander Lukashenko yagize uruhare mu guhuza Yevgeny Prigozhin ndetse na Perezida Vladimir Putin. Mu biganiro byamaze umunsi wose, Yevgeny Prigozhin yemeye kureka ibikorwa yari yateguye. Ni ibikorwa byari bibi cyane ngo nubwo abantu bari kubyumva mu itangazamakuru bakumva nk'ibintu bisanzwe. Ibihumbi 25 by'abasirikari byari biyemeje kumena amaraso bigakora ikintu ku butaka bw'Uburusiya kitigeze kibaho kuva iki gihugu cyabaho, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Itangazo ry'abakora mu biro bya Perezida Lukashenko rivuga yuko Prigozhin yemeye guhagarika urugendo rugana i Moscow, kandi akanakomeza ibindi bikorwa bigamije yuko hataba intambara cyangwa se ibindi bikorwa bisura amahoro hano ku butaka bw'Uburusiya. Kimwe mu byo bumvikanye ni uguha umutekano abarwanyi be b'itsinda rya Wagner, ariko kandi abasesenguzi n'abarebera hafi bya diplomasi y'Uburusiya bari kwemeza yuko byanga byakunda Perezida Vladimir Putin ntabwo azigera babarira n'akana gato aba barwanyi bo mu itsinda rya Wagner. Umusesenguzi w'igitangazamakuru cy'Abongereza BBC mu nkuru z'umutekano bamwita Frank Gardner yavuze yuko kuba Perezida Lukashenko yabashije guhuza Yevgeny Prigozhin ndetse na Perezida Vladimir Putin bisa nkaho Perezida Vladimir Putin yaba yatsinzwe, cyangwa se ngo kwaba ari ukugaragaza imbaraga nkeya cyane, kuko ngo yari afite uburenganzira bwo gutuza agategeka akakirana yombi aba barwanyi ba Wagner bari baje bari kurasa hasi hejuru, ubundi bagahangana iki gisirikare akunda kuvuga yuko gikomeye nyine kikagaragaza ubukomere bwacyo. Frank Gardner asanga Yevgeny Prigozhin yakoze biriya byo kugumuka, atekereza yuko abaturage bamushyigikira cyangwa se bakamukomera mu mashyi bakumva yuko ibingibi byari bikwiye kandi ari igihe yigeze, ndetse bamwe bakamusanga bagafatanya nawe gukomeza ibikorwa byo kujya gukuraho ubutegetsi bwa Moscow. Ariko ibingibi ntabwo ariko byagenze. Abaturage benshi bo ku butaka bw'Uburusiya ngo bakunda cyane uyu musaza Vladimir Putin, ngo ku buryo babona yuko ari umugabo wabaye intwari yabo ku bategetsi bose bashobora kuba barategetse igihugu cy'Uburusiya. Ibi uyu musesenguzi abitangaza agira ati Putin ntabwo ari umuntu ushobora kubabarira ibintu nka biriya n'akana gato, azaseka byumvikane yuko rwose ubuhuza bw'iki gihugu bwakunze, ariko nta kintu biriya bizatanga. Gardner asanga Prigozhin arangiye mu bijyanye n'imbaraga yari afite mu bijyanye na gisirikari, yewe ngo no bya politiki kuzongera guhyahira agakozamo ikirenge bizasaba igihe kinini cyane, cyangwa se ngo bizagorana rwose yuko yongera gukomeza kugira imbaraga zingana gutya. Yevgeny Prigozhin ni umugabo wizerwaga cyane na Perezida Vladimir Putin, ni umugabo basharingaga cyangwa se basangiraga ibijyanye n'amabanga yo gutegeka igihugu cy'Uburusiya. Byanga byakunda Yevgeny Prigozhin n'ubundi afite amakuru menshi cyane ku bijyanye n'ubutegetsi bw'Uburusiya, amabanga ashobora kuyobora iki gihugu, amabanga yaho uyu mugabo Perezida Vladimir Putin afite gahunda yo kwizatera n'ibindi bice bitandukanye bya Ukraine yifuza komeka ku gihugu cy'Uburusiya. Byose ngo Yevgeny Prigozhin ngo arabizi neza, ngo abibitse mu nyandiko ze, ariko kandi arabizi neza yuko adafite imbaraga z'umurengera zo gukomeza gushyigikira
cyangwa se gukomeza kuba umunyembaraga no ku butaka bw'Uburusiya. Ni igisirikare cyarindwaga kandi kikanamera nk'icyitaweho n'itegeko nshinga ry'igihugu cy'Uburusiya, uburyo bagabaga ibitero hirya no hino, uburyo bajonjoragamwo abarwanyi bagiye gusohoka ku gihugu cy'Uburusiya bakajya mu bihugu bitandukanye gukora ibiraka. Perezida Vladimir Putin ngo afite uburenganzira bwo gucunga akabona yuko ari virusi yibikiye ku butaka bwe, hanyuma ibihumbi bigera kuri 25 byose mu masaha ari imbere tukumva babataye mu rwakajwiga, bamwe bishwe abandi bamaze kugezwa mu bihome muri gereza mbi cyane ziba ziruta izindi hano ku butaka bw'Uburusiya. Ngo niyo muntu wenyine wari ugerageje gutekereza uburyo bwari bwo bwose bwo kubuza umutekano Perezida Vladimir Putin ngo mu gihe cyose yaba amaze ku butegetsi hano ku gihugu cy'Uburusiya. Uyu musaza utagira ipfana uvuga make ariko kandi akavuga yuko umuntu yifuza yuko agomba kwicwa atayicwa nta bindi bintu, nta kujya inama cyangwa se kubitekerezaho kabiri, ngo barasa nkaho bari kubona Yevgeny Prigozhin muri uwo mujyo cyangwa se iyi ndorerwamo ngo yaba ari kuyimuboneramo. Abajenerali bakomeye cyane bo ku ruhembe mu gisirikare cy'Abarusiya barenga 6 biciwe ku butaka bwa Ukraine. Uyu musaza rero ngo witwa Yevgeny Prigozhin nta gaciro ngo na gato ashobora kuzagira mu mboni ya Perezida Vladimir Putin, mu gihe ngo n'abandi bajenerali baguye kuri buriya butaka, nyamara kandi bo bari kurwanira ubusugire bw'igihugu cy'Uburusiya. Ibi bintu nta kintu na gito rero ngo bishobora kuzamukomanga ku mutima, kuko umva yuko ashobora kwikiza uyu muyobozi wa Wagner. Yewe ngo n'aba basirikari basohokaga bakigira mu biraka mu bihugu bitandukanye hirya no hino, kubera yuko murabizi yuko turanabafite mu baturanye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bizajya bigorana yuko basohotse igihugu hari igihe ngo byazagorana yuko bongera gusubira mu gihugu bakakirwa nk'abene gihugu bari bazwi yuko ari abasirikare b'abanyabiraka. Ibi bintu ngo bashobora kuzajya basanga ibintu byarahindutse cyane, imitungo yabo igafatirwa, yewe ngo kubera yuko babana maze kubafata nk'abagambanye, ngo n'imiryango yabo batekereza yuko yari ifite amakuru y'ibyo abasirikare babakomokamo binda gukora, ngo nayo birashoboka yuko yazajya igirirwa nabi. Ariko se koko iyi yaba ari intsinzwe ya Perezida Vladimir Putin, kuko babiri kuvuga yuko yemeye kwicara ku meza y'ibiganiro n'uyu Yevgeny Prigozhin, cyangwa se ni uburyo ki uyu musaza akunda gukora ibintu byatuje, ariko ngo bikaba bigaragara nkaho yaba yarabiteguye. Ubundi se twahagarara tukizera yuko aya makuru yuko aba basirikari ba Wagner bari bafite gahunda yo kujya kuzenguruka Moscow, uyu musaza yaratarayamenya. Turabivuga tugendeye ku gisirikare gikomeye cy'Abarusiya ndetse ngo n'inzego zibanga zacyo ngo ziri ku rwego ruhambaye cyane. Ibitero byose byageragejwe kohereza Moscow byatwikiwe mu kirere, ni ibitero byari byoherejwe na Ukraine ariko ngo bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyinshi byagiye birangira ngo nta kintu na gito bikoze, nta kintu na gito bishenye, ndetse ngo bitanageze ku butaka. Ntabwo Vladimir Putin abantu bazi iby'iki gihugu cy'Uburusiya bavuga yuko ari umuntu ushobora kwinjirirwa no gucengererwa mu buryo bwari bwo bwose, ngo bumve yuko ibintu biri buze gukorwa mu buryo bworoshye nk'uko ababiteguye baba babitekereza. Iyi ntambara ya Ukraine se hari gahunda yuko yaba izahagarara n'aka na gato, cyangwa se izakomeza kugeza igihe abantu kano kanya nta muntu n'umwe uri kubitekereza. Twitwa Kigali News, buri gihe uko mufunguye video zacu mwibuke kudukorera subscribe. Twe turacyazenguruka mu nkengero za Moscow mu birometero bigera kuri 200 tureba akantu nakariya, tureba aho byerekeza. None se Yevgeny Prigozhin n'abasirikari be bagiye gusubira ngo mu bigo bakoreragamo bagakomeza akazi kabo, bari buze guhabwa amahwemo, guhumeka n'umutekano, ariko bari kwibuka yuko mu mitwe yabo harimo ibintu byo kujya gushyira hasi Perezida Vladimir Putin. Nibaza abantu bari kwibaza ariko bari kumva yuko bitari buze koroha, ndetse abaturage batunguranye cyane uburyo ngo bakunda uyu mugabo Perezida Vladimir Putin. Ndibuze kugaruka mu kanya, mukomeze kugubwa neza na gahunda dukomeza kubategurira mu bihe bitandukanye. Nitwa Rugamba.